Ole, clear to take a channel from the car, Kalolom Vecchawa. Synod Nena, Government Aizawl College, Building Land, Synod in Vibel Chitum Chuang Surkara Chonglot. Ten Zalen New Senoran Posane. Vanga, Synod Nena, Aizawl College, Building he, Langen Niti Tepo, to Chengzo, can night line, can cheer Hodonane. Johnny Somni Patum cum Sunny Somni Paro, Planning and Program, Implementation, PNPI, Department Committee, Roma. Veng chhan, Higher and Technical Education Department le Mizoram Presbyterian Church Synod chuan HNT Minister Dr. Dawrpui Government Aizawl College GSC Building Sikulpui kon in hlan na thutlong Deed of Agreement an ziak fel he building in hlan na lekha hian Mizoram Sarkar ai uin HNT Commissioner and Secretary Dr. Rozama chuan mingziakin Mizoram Synod ai uin Synod Moderator Reverend John Raldo Sang chuan mingaziak bok inrem na shet pui to tan Mizoram Sarkar IOIN HNT Joint Secretary Kelan Mang Aizawl le HNT Director Dawrpui chuan minganzi baka Mizoram Synod IOIN Synod Secretary Reverend Bizo Mangaya le SR Executive Secretary Reverend VL Loya Shan le chuan minganziak bokane inrem na hian Mizoram Synod chuan building lot zong sarkar dan ting lai anga chut chuasa chengwai bel chithom noi som pariat singkwa sangni le zathum cho Mizoram Sarkar HNT department a chungloten paisa achunlu ni atang hian Government Aizawl College building school pu economy nei tu ni na cho Mizoram Presbyterian Church kota om ngal don ane heiba ka hian hemi building lo tu te omzoi zel dan tor chung changpo filfai taken inrem na lekha hian ziani bokane thenkhat chuanin engwang nge Synod nena hian an hlan ringot ti te po ndil ro mai thea a chhan nia soi comment na mi pakhat na ron soi hi en han en lok taila heta pakhatin tin ron soi ne fing tak tak silo hretak tak silo zpm beidu shum tan chawlo chuan social turom lo helai ram hi Synod ramani sa sarkar ina ho saka building saknaman Synod in apel le ti na ang mai ani aram le a building hi sarkar in shaldon ta tak ni sela kitiang zat man lecture ani theilo ti mi pangai chin chuan an hriang la soi ser sham hi chu en dan tok thiamai tur tina soine helai ron soi dik mel khom mai hai athil ron soi dan ha fel faya adik ngei porin omane new sinaron post dan te tol khashi thim lo tam tak nam don awangin ti hianin ai chiang zoken comment na mi pakha thian ron soi chingta hai he kan lo en thup don ne asha chiang lo te khani kan lo hret chian bel theina tan zpm kha thenkhaten lo mo pole so sub don sia Dawrpui in dan noya inrem nan dua ching veng cho inrem du ve lawa ngai zalen joni somni pathum kum sani somni paro Dawrpui khotlang shoi tu te Joint Action Committee chuan Chhinga veng thalai pol inti ten an veng chu ngaya dan poisa lawa man lakha makti nan dema engthu nei na nge an nei ti an zota dan noya inrem taka om cho an du berani thuan seibok Dawrpui khotlang shoi tu te Joint Action Committee chuan Veng chhan Aizawl Press Club a thuthar la khom tu ten koma an ni chuan Chhinga veng thalai pol inti ten boina anon siam na lai hi Dawrpui area ania sarkar in khole veng ram ri asiam Dawrpui ram ri tarlan na gazette vol somni pathum Aizawl Friday April somni pakwa kumsang ha zakwa som kopale voice kanine SE 1916 issue number 59 a Dawrpui area ani ti chiang takin alang ni nan sai Dawrpui khutlang shoi tu te Joint Action Committee te Chhinga veng ram ri tarlan na gazette vol som Aizawl Friday January ni somni pani kumsang zakwa somret pani maga true SE 19 issue number 6 a hian Chhinga veng area ani lo ti chiang takin alang bokane ni som pasari jun kumsani somni paruka AMC mayor ke shroina noya veng pani shroi tu te kum hona po ke ni Dawrpui veng ayo atel ti chuan an laka che dan rova lu tu khian kanril ruatin hale chungen dan noya veng pani ta he inrem dan kongjona thai kan tia he meetinga Chhinga veng ayo atel ti chuan gazette kan pomlo an ti kha sarkar thu chua zalo na kan ngaya boy chunjom zel an poitilawa kan ngai ne ante heting taka Dawrpui khotlang chunga Chhinga veng thalai te che dan hian
kini Dawrpui veng mi puite min za lovin rilru atin takzeta kan ram shroi tu ten inrem na besia min ngin na awang chawin kan in sum sham shama amaro chhinga veng lam hian an thil ti chiate siam thalea kan ram china signboard aron tarte lak thlak an tum tak lawa chuan inrem na an du lawanga kan ngaya atulangin Dawrpui ku tlang chuan dan angin makan la zel don sarkarin Dawrpui veng chin asiam gazet he inchis khat point kan tol don lauti zorami puite kan hriat tira sarkarin kumsang zako som ko pali gazeta achua Dawrpui ram chin asiama hian kan du bera veng thenom tenen hian dan noya inrem taka he kan du ber rang chone anti bokane ethir chung chang hi chu veng le veng ram in chuna ang do bera inchis khat point kan tol don lauti Dawrpui lam hian soine Dawrpui veng ram hom chunga hianin chhinga veng lam hianin until vati che sakan nei ni mela han soidan hian hei news a hiaron posania chhinga veng lam hianin an signboard te po an lo tar ani oma hei Dawrpui hom chunga hianin ram hom chunga hianin chhinga veng lamin Dawrpui ram hom chunga an signboard tar te po ron thlaturin an tene he thil chung chang hen malak zel an tum thu te po an ni hian an soi boka hemite pani inkara hian engma tak chu boina lian tham a chuak long ti po soi theilo ni he tiang zelang karani chuanen inrem nan du meu silo lelam hianen ole engpo chu ni se thil chung chang hian ngei dan tam takom thayome eril rom te ngei dan te ilo sei vere reng donia